Milo Đukanović je došao na vlast na talasu antibirokratske revolucije kao vrlo blizak saradnik Slobodana Miloševića, da bi se nakon nekoliko godina preokrenuo u njegovog protivnika. On je došao na vlast kao Srbin, govoreći više puta izričito za sebe da je Srbin, a sve druge koji nisu prihvatali takav identitet tradicionalni u Crnoj Gori nazivao je izdajnicima. Znamo i njegovu ulogu na ratištu i odnos prema zaraćenim stranama u bivšoj Jugoslaviji, da bi kasnije se opet premetnuo u nešto sasvim suprotno tome. Dakle, njegova politička biografija teško da bi nekome sa strane ko bi to gledao mogla djelovati kao biografija jedne ličnosti. Tu ima veoma mnogo ličnosti koje se kao kameleonski preobrću i preokreću bezbroj puta kad god je potrebno da se prilagodi i adaptira prema novim strukturama moći, prema kurentnim strukturama moći koje njemu garantuju opstanak. I tu nema on nikakvu dilemu u šta je sve spreman da se pretoči i pretvori, šta je sve spreman da tvrdi i propovijeda. Pa evo i ovo što ste sad naveli, to su tako od pervertovanja činjenica i jednog, eto tako učtivo da kažem, vrlo fleksibilnog odnosa prema istini i vrlo elastičnog shvatanja činjenica do potpuno apsurdnih iskaza koje samo čovjek koji je potpuno, što bi se reklo, neznaven može da kaže i koji, eto tako, valjda ga lična moć toliko opčinjava da onda nema nikakav obzir prema samoj stvarnosti, istini, činjenicama, normalnosti i tako dalje. Jer to se događa često u istoriji da tiranska i despotska samovolja prekorači sve granice zamislive stvarnosti. Ovo je dobro što ste nas podsjetili na riječi vladike Joanikije i na hapšenje vladike Joanikije i sveštenika. I ja bih samo također podsjetio na simboliku datuma novih u događajima u Crnoj Gori. Naime, Milo Đukanović je Srpskoj pravoslavnoj crkvi čestitao 800 godina autokefalnosti donošenjem anticrkvenog zakona kojim je predvidio da će bezobzirno oteti imovinu crkvi. Da bi on prekjuče izjavljivao kako će u Crnoj Gori sve što je oteto biti vraćeno. Normalan čovjek bi rekao odlično, onda vratite imovinu otetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To je jedina institucija i jedini pravni subjekt u Crnoj Gori kome nije vraćena oteta imovina. Zakonom o restituciji u Crnoj Gori, kojim se vraća imovina oduzeta u doba komunizma, je isključena crkva iz mogućnosti da po tom zakonu vrati svoju imovinu. Dakle, o čemu onda mi pričamo, kakav je to apsurd govoriti da će biti vraćeno ono što je oteto kad to govori upravo onaj koji otima. Vi ste bili ministar vera, vi to vrlo dobro znate, vrlo ste dobro upućeni u te aktivnosti. Dakle, to je bila čestitka za 800 godina autokefalnosti. Da se podsjetimo da je zakon potpisom predsjednika Republike stupio na snagu na Božić. I to je čestitka pravoslavnom narodu u Crnoj Gori za Božić od predsjednika te države. Dalje, treba da znamo na sad skoro 9. maja, na dan pobjede nad fašizmom, zvanični mediji u Crnoj Gori su na taj dan se obratili svom narodu pjesmom Thompsona, koji je sklon ustaškim i nacističkim ideologijama i krugovima i čija je uloga sporna, čiji koncerti se zabranjuju u Austriji, u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Brojnim evropskim zemljama. Dakle, to je također u Crnoj Gori bila čestitka Dana pobjede, da se svojim pristašama kaže evo mi se držimo toga kursa. Konačno, na dan Svetog Vasilija,
čestitka narodu, vjernom narodu u Crnoj Gori i čestitka crkvi i upućena također i svetom Vasiliju, slava mu i milost, bila je hapšenje episkopa. Episkop je ovdje uhapšen kao zamjena za hapšenje čitavog naroda, jer nije bilo izvodivo tehnički uhapsiti desetine hiljada ljudi i onda se zbog toga hapsi episkop kao jedan u ime svih. Isto tako, episkop Joanikije je uhapšen u ime svetog Vasilija, jer bilo bi neobično hapsiti mošti svetog Vasilija, pa onda je tu vladika koga treba uhapsiti i umjesto naroda i umjesto svetog Vasilija. I vladika Joanikije je odlično to razumio i skrenuo bih pažnju na jednu njegovu formulaciju prilikom hapšenja, kada je rekao, kao što treba da kaže episkop i vitez i mudar čovjek, on je rekao, ako me hapsite za sve koji su se okupili, onda je to potpuno u redu. Dakle, on je bio taj jedan koji je hapšen za sve. I on ponavlja ono što se dogodilo na Golgoti, kada je jedan stradao za sve.